سلام ڕێز ئەمیرۆ لەسەر حکمی نەورۆزی باخبن حکمی نەورۆزê di Îslamê de bi rastî ev nîqaşeka dûr û dirêj e di dîroka Îslamê de û îro jî berdewam e li Kurdistanê di nava Kurdan xwe de jî û di nava miletên din de jî ev nîqaş berdewam e yanî ne bi tenê Newroz yanî cejn û şahiyên biyaniyan gelo di Îslamê de caiz e yan na yanî gerandina wan pîrozkirina wan û her wekî din Newroz bi taybetî ji ber ku gelek miletên misliman Newrozê pîroz dikin ev nîqaşeka taybet e hem di dîrokê de û hem îro di nava Kurdan xwe de jî ev yek e bi taybetî em gavoberê xwe dine zanayên dînî yên başûrê Kurdistanê em dibînin ku di vî warî de nîqaşeka tund heye di navbera wan de bi taybetî ew hinek seyidayên ji ekola selefî ku di nava Kurdan de jî van dawiyan em bêjin selefîtî zêde dibe ji bo wan de dijeyetîkirineka tund heye li dijî Newrozê bi dirêjehiya dîrokê em ji xwe de dîsa dibînin ku selefî û matûridî bi taybetî dijeyetîkirineka tund kirine yanî di derbarê Newrozê de îro em bêjin li Bakurê Kurdistanê jî bi taybetî em hema niha di Googleê de yan YouTubeê de binivîsin mesela bi Tirkî hukmê Newrozê di Îslamê de yanî Newrozûn Îslamdakî hükmü yan jî Newroz caiz mîdir filan bêvan bi Tirkî binivîsin dê gelek nivîs û vîdeo derin li dijî Newrozê bi erebî binivîsin dîsa wisa yanî bi Kurdiya soranî bi alfaba em Kurdiya başûr binivîsin dê dîsa derkeve yanî îro gavan behsa Newrozê dikin bi taybetî em bêjin van rojan êdî ahengên Newrozê dest pê dikin li Bakurê Kurdistanê ku em jî wek platforma ciwanê serbixwe dê ahengeka Newrozê li dar bixin di vî warî de ji berê de yanî gelek pirs tên piştî ku me ragihand gelek pirs hatin û ji xwe gava me biryar da ku em ahenga Newrozê bigerînin me pêşî paşxaneya we ya Îslamî nirxand paşê biryar da yanî em bêjin ne ku bi nezanî bi neagahdariyek di warê dînî de me biryar daye vêca îro em ê li ser biaxivin niha pêşiya vê de paşxaneya dîrokiya Newrozê çi ye çi nîne bi rastî ev jî ciyê nîqaşê ye yanî gelo Newroz kengê peyda bûye li ku peyda bûye çawa peyda bûye wateya wê çi ye û her wekî din ev jî nîqaşek dûr û dirêj e niha mijara me ew nîne ji ber wê jî em ê bi taybetî li ser nesekinin lê îro Newroz li ba me li Kurdistanê motîveke semboleke di têkoşana rizgarîxwazan neteweyî de li dijî kolonyalîzmê û jenosîdkariyê êdî bûye sembolek diyardeyek wek Newrozê bi dirêjehiya dîrokê jî bi dirêjehiya dîrokê jî di nava Kurdan de hebûye û îro jî heye paşxaneya wê ya dîrokî çi dibe bila bibe yanî ew pêwendiya wê û pêwendiya Newrozê û çîroka kava û dihak û her wekî din heye yan tune ye dihak astiya gese yan nîne Newroz ya Kurdan e yan nîne îdî ew li ba me ne giring e îdî îro diyardeyek li navê Newrozê heye û em vê diyardeyê vê sembolê vê motîvê êdî Kurd ji xwe dibînin û di têkoşana rizgarîxwazan netewî de
يعني بكارتين الدجي كولونياليزم و جنوسيدكارية. يعني كنت الكردستان إيرو بيجي نوروز كرديتي تي بيرا كردان دبي كنت نوا ملتكي دندا واتيه كا دنا نوروزي هبه إيرو الكردستاني أبه واتيه أبه هلبت دنوا ملتين بريدا بطيبتي بيوانديك دناوبرا ججن الشاهيان و تئولوژیا وان ده هبیه میتولوژی یعنی تئوگونی و کوزموگونیا وان ده هبیه یعنی سمبولکا دینی بیه پیشه اسلامی دا جانی دنوا ملتین ایرانی دا ویا وای بیه ایرو ما چاوا گوت لکردستانی دنوا کردان دا نوروز کردایتی تینا بیرا کردان و هر وسط کردایتی تینا بیرا سردستین ملتین سردستین کردستانش چونکه کرد دیوسا لباقا پی ناسد کن اف گرینگه باشخانه دیروکی لهیله که امی لسر وی بنگه هی بسا حکم نوروزی یعنی حکم نوروزا که ایرو کرد باست کن دی اسلامی دا شیعه می بسا وی بکن نهاب درجه دیروکی و ایرو يعني چه حكم هاتنه داين ام هناك بس وام بكن هناك كان قوتيه باشدار بينا نوروزي شركة يعني شركة مازنة يعني دنما كردان داجي آنها جي هنه آنها جي بطايبتي بكردية صوراني بنويسن يوتيوب ده جوجل دا هنا كاسي مصابين دبيجن نوروز شركة مازنة يعني ببشتر بينا نوروزي تو دبي كافر جو هات بيجن اگر تو باور نكي نوروز حرامه و بشتر ببي تو دبي كافر قبل تو باور بكي حرامه و بشتر ببي هنگي تو نابي كافر لي بي گناه كار دبي اف شركة بشوكه هنه كانجي قوتيه يعني مكروهه بچند حد هنه کان گوتیه کفره هنه کان گوتیه حرامه هنه کان گوتیه مکروهه هنه کان جو گوتیه اگر تو وکی کافران و روژه تعظیم بکی مازن بکی و بشتار ببی تو بی کافر لی تو مازن نکی تعظیم نکی بشتار ببی تو نبی کافر هنه کان جو گوتیه اگر تو وک ونشوپکی و شاهیکی جبو کیف خوشیه بشتار ببی هنگی امی الراو شاوه بنهرن بطایبتی ویا گوتنا امام زهبیه هنگی امی بجن اینما الاعمال بالنیاتی عمل کریار لسر نیتانن يعني قبض توكي من شوبك وك شاهية كده بينيش بو كيف خوشي باشتر بي هنگي اف لسر نيتا تايه هنه كانش قوتيه نخير يعني ججن ديني هنه و ججن قومي عرفي چاندي هنه اگر اف ججن چاندي كريارين نووان دا لدجي اسلامي نبن يعني مرو باشتر ببه آهنگ مصابی گرینه نگرینگه یعنی نگونه جازه اجازه هر کسی که کاره دشتیم بیو رنگی بکه ور حاصل گلک نیرینین جدا هنه هم تکارن نها حبو بس عالم هم بکن که کیجان چه گوتیه لی بدرجه های دیرو که به طایبتی عالم سلفی و ماتوریدی به تندی دجاتی کرنه يعني بيجشتيد نوا وان ده هي ها نكو دنوا عالمين دندتنا دنوا وان ده جي هي اللي بطيبتي دنوا وان ده دنوا سلفي وماتريديان ده دنوا يعني حنبلي وحنيفيان ده هناك زيادتر خوياتك بقاسيكو من دتشافكانين ديروكي ده خوانديه
در نقاشا ام بيجن حكم نوروز دا کیجان دلیل دینی گلوتین بکارانی چند آیتک و چند حدیثک بگشتی دین بکارانی دنا بابان آیت و حدیثان دا حدیثک یکسر پیوندی داره به مجاره یعنی یکسر وصا تی گوتن که اف حدیث دربار نوروزه ده لی آیت و حدیثین دن یکسر نپیوندی دارن به نوروزه بشروبیان پیوندیا وانو نوروزه تی درست کرن جبروی جی امی یکسر به طایبتی لسر وی حدیثا معلوم سکنن آیات و حدیث دن جی امی دبر را بس وام بکن اف حدیثا معلوم کی جانه حديث أنس بن مالك اف حديث بيك طريقة هاتيه يعني بيك رأيك هاتيه يعني بالرأي أنس بن مالك هاتيه ام في مجاري يعني مجارة حكم نوروزي امي بسي اوايان بنرخينن الدس بيكي امي جالي قطعيات و ظنيات في باري خواه بدنا ذي حديثي يادو يم اميج آلية تعليليات في يعني مسألين تعليلي ومسألين تعبدي هي هنا دي اسلامي دا اميج في آلية دا باري خواه بدنا في حديثي ديا سيام دا جي اميج آلية مصلحته مفسدات في باري خواه بدنا في مجاري او داوية دا امي نرخاندنێکە گشتی بکن و مجارێ بداوی بینن دەستپێکی مەگو ئەمە جالیە قەتعیەت و زەنیەتی بە بەری خۆ بدنەوێ حەدیثێ یعنی جالیە ثبوت و دەلالەتی بە ئەمە بەری خۆ بدنەوێ حەدیثێ پێشی ئەم مەتنی حەدیثێ بخوێنن واتەیەکێ لێ بخەن و پاشێ ئەم تەخریجا وێ حەدیثێ بکەن حديث يكسر أمي متن رسان تكست رسان بخوينن بلي دبي دقيقي حديث هذا çünkü yani delila هري بهيز ونافدار لديج نوروز هذا دبي قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة رسول خدي حتى مدينة ولهم يومان يلعبون فيهما دروج هبون جوان راج أهل مدينة را كو شاهي دقاراندن دوان هر دو روجان دا يعني دليستن فقال قوت پیغمبر دبي ما هذان اليومان او هر دو روج چنه قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية ام الجاهلية دا دبان روجان دا مد الجاهلية دا دبان روجان دا دليست شاهد گراند بسردما جاهلية دا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر گو رسول خدا گو إن الله قد أبدلكم خدي جوهرانت جوهرا جوهرانت بيهما خيرا منهما بدروجين بخيرتر جوان هر دو روجان خدي جوهرا جوهرانت بدروجين بخيرتر جوان هر دو روجان او هر دو روج چنه يوم الأضحى ويوم الفطر يعني ججنا قرباني و ججنا رمضان
بله حدیثه و ام پیشیج آلی سنده و بری خواه بدنی مگو بی یک طریقه که هاتیه به طریق انس بن مالک. انس بن مالک صحابیه که مشهورش خواه 19 سال بردست پیغمبر تاییکا وی او ده بردست پیغمبر 19 سال بردست یود مینه. یعنی انس بن مالک جی باوریه مروفکی راستگوه. حتى كو اف حديث تي ام بيجن بردسته ما يعني كنت كذا كتاب حديثي كو يعني د جل كتاب عن ضحاتية ام بيجن امام احمد نسائي ابو داود حاكم وبيهقي وهروكي دن جل كتاب عن ضحاتية قبل كو ام بري خدنا راويا ام د كتابين الرجال دكتاب جرح وتعديل دا بري خود نوان راويان رواية كران ام تبينين كو بيجيش حبو نها ام لسر امينا سكن لهر كسك تكاره خواه بيجيهين يه بطيبتي ده مال پرين عربي دا يعني ايرويدي خواه گهاندنا بيجن تخريج حديثان و جرح وتعديل وكتاب الرجال وهروي جدا قالك هيصانه بلكي زمان ده هناك زحمت به لكاسين عربيزان كان يكسر خواه بيجهني و ام دبينين كو الروايات كارين هاني براني نا يعني حموجي جي باورينه يعني حديث جالية صحته و ام دبينين كو صحيحة جالية صحته و صحيحة ليه بالي حديثك آحاده يعني نمتواتره بيك طريقة كي هاتيه حديث آحاد بلي صحيحا لي قطعي ناين قبول كرن يعني زاني آگاهين كو جوان تين ورگرتن زانياريا كو جوان حديثان پیدا دبه زانياريك زانية نقطعية ده ميثودولوجيا كلاسيك دا يا ام بيجن اهل السنة يا اكولا سلفي هناك جداه لي براني اهل السنة جبر كو اكولا كلامينه ام بيجن اشعري وماتوري دي لبوان بفياوية وجا افجالية سند به يعني جالية ثبوت به حديثة ما صحيحة لأحادة نمتواترة جالية وجا موارن جالية دلالته بري خواب من حديثي جالية دلالته مقاوضن متن حديثي خوانت يعني بكتاب حديثي دا متن هناك جداهي دا متنان دا هي لبالي وصل جداهيك مازن تنواتي حديثي ناقو هرينه يعني كيم زيادة حديث قاوضن مرچاوا خوانت وصاحت يا روايات كرن متنك باريك جداتر هي اللي او نگرنگ او جداهي نگرنگن يعني د متن حديثي دا يصل زيادة كيشاك تنيه لي د حديثي دا پیوا نوروز تنه يعني قابلكو پیغمبر دبي ما هذان اليوماني اف هر دروش چنه او جي دبين دروجن كو مد جاهليت دا دوان دا شاهي دگراندن مد ليست دوان روجان دا يعني هذان اليوماني هر دروش بلي عالمان شروفكران قوتن اف هر دروش نوروز و مهرجان لي دناوروكا حديثي بخدا نوروز و مهرجان تنيه يعني اف دبه شروفيا شخصية عالمان يعني جي آگاهيك جو آگاهين ديروك ناسان يعني دمتن حديثي دا إفادهيك عبارهيك قدخكر يكسر قدخكر يعني كن نوروز بخوا قدختك تنيه يعني وشخوا يعني جبلي نوروز بخوا جي يعني إفادهيك
قد خکر شود ده حدیثی داتنه یعنی جعالی دلالتی به که امبری خودنی ده قد خکرنا نوروزی دا دیسا قطعیتک تنه یعنی دیسا جعالی دلالتی به جمع دبینن که اف حدیثک ظنیه یعنی چه درکت هوله یعنی اف حدیث هم ثبوتا و هم دلالتا حديثك ظنية نقطعية بطيبتي الفيدريا جرينج كازن كو حكمي حرامية ندن ليه أصولا جبوكو أمش تشتكي رب بيجنا حرام دوي دليل قد خكر دليل حرام كر ثبوتا ودلالة سندا ومعنى متنا قطعي به اگر ثبوتا ظنی به یعنی دلالتا ظنی به ام بيجن مثلا ثبوتا ظني دلالة ظني بفي حكم حرامية داين ثبوتا قطعي دلالة ظني ديس حكم حرامية داين ثبوتا ظني دلالة قطعي ديس حكم حرامية داين فيجا بحديثاني يعني نه ثبوتا قطعية ونا دلالة قطعية شخوة بذي بتوي حكم حرامية نايداين يعني ثبوتا جي دلالة جي ظنية هري زيادة حكم كراهتي تداين فيجا اف جعالية قطعية و ظنية جعالية ثبوت و دلالة هري زيادة حكم كراهتي هم تكارن بدن ليه؟ امينها جعالية ام بيجن تعلیلیت و برای خواب بندن مسئله ام ببینیم که ایرو جعالی علاته و ام نکارن حکم کراهت جی یکسر بدن یعنی با وکی مطلق اگر هات بفهم کرن امی در باسی نرخاندنا جعالی تعلیلیت و بن لوی دارتش تا کمه فهم کر حدیث مبل صحیحه لی آحاده جعالی ثبوت و ظنیه و جعالی دلالت و ظنیه یعنی کسی که دبیجن به وی حدیثی رادبن ام بیجن بشدار بونا نوروزی حکم دبشدار بونا نوروزی دا حکم کفره ددن حکم شرکه ددن حکم حرامیه ددن لوی داری ادعای وان پوچ بو جهول رابي شو اللي يعني لبا سلفيان جبركو حديث آحاد جي دليل دا قيدة دا لبا وان دبكو هناك جدابة ام بيجن لي دا دلالات دا وجا الظن هي يعني نبتن جالي ثبوتي به جالي دلالات وجي حديث ظنية اجا میورن جالی تعلیلیت ولی بدن یعنی شخالوی داری مثلا زحف زیده دو هره برفرهی که مسئله ایزاه کن لبا سلفیان جی دلیلک نابینه شخواه جالی ام بیجن ثبوت و دلالت وجی لبا وان دلیل نابینه چونکه دلالت وجی قطعیت تنه جالی تعلیلیت ونها بشريعة دا مثلا تعليلي هنا ومثلا تعبدي هنا مثلا تعليلي بيش بس مثلا تعبدي كان يعني مثلا تعبدي سدما دانينا وان مجارا أقلا نايزاني بونمونه يعني مثلا الميجا مغرب چما سير كاته أقلا إذهابتنا يعني چما بينجنين سي يعني نزاني يعني إذهابتنا لهناك مسألة هنا الدين دا سدام جرحنا علات جرحنا يعني قبك حكمك وردين علات وي حكمي هي علات شيء علات سدامة يعني هناك يعني الدنيا علات ناس سدامة بعض الجداهين علات سدامة كن ليه شوا إمام شاطبي موافقان ده دبي علات سدام يك عيننا يعني نجرينجا كمنا هيرجليا لفيداري أميدي تشونا علات ده من بيجن سدام يعني قوام حكمك ده سدام في حكمي شيء
چونکی حکم دگل علت خواه حکم دگل سدم خواه گاوا علت رابه حکم جران به جبروی جی اف مکانیزم هانی ده اصول الفقهية ده جالك جرينجة دجوهرينا حكمان دا يعني بجوهرينا شرط ومرجان بجوهرينا دام ودواران حكم دجوهرن ايار مجار تعليلي به فيجا دنوروزي بخواداجي اما وها بيجن بالطيبتي لسر في حديثي اگر اف حديث جالي ثبوتي با متواتر بيا و جالي دلالت بجي قطعي بيا يعني يكسر حديثي دا بس نوروزي بهاتا كرن و سندن جي متواتر بيا ديسا جي ايرو دي حكم نوروزي بجوهريا چاوا نها بالطيبتي دجاجنان دا دجاجنين بيانيان دا ألاتا حكم حرامية چيه ألاتا حكم قداخة كرنه چيه ألات أفا يان أو كريارا دجاجني بخوادا گناه لو ما هاتيه قداخة كرن دين دا يان جي أو كريار بخواه گناه نبجي سمبولا گناهيه يعني سمبولا دينكي بطالة سمبولا أهل كفرية يعني ينجيج بروي أو جاجن تقدر خيكرن يعني ما قلت شيش بردو سدما جاجنك تقدر خيكرن ألا تبا سدما با شخوا ما قو يعني أجر كريار بخوا گناه با او جاجن تقدر خيكرن فيجا كريارا گناه شخوا تشد نوروز دا بكي تشد جاجن رمضان يعني جاجن قربان دا بكي الهر داري شخوا گناه يعني تو إيرو دا نوروز دا جي تشتين ندرست نجائز بكي دي إسلامي دا اف شخوا مسألة نجبر نوروزي جبروي كرياري بخوا او حرامه جبروي جي ام في كرياري نهاج علات بيني دارخن ما اف قبول كر ما چه ما سمبولا ام بيجن دينكي بطال شخوا هنگي لدست بيكي جبركو بالطايبتي مجوسيان آهنگ نوروزي دگرانت و لدورن جدا دين جدا جي مثلا مصري قبطيان مسيحيان و ايرو هم ليدن هر مثلا حتى آسيا نابين جي دنوا تركان دا دنوا فارسان دا دنوا كردان دا دنوا هناك عربان دا لگلك دوران نوروز آهنگ نوروز تگراندن لما چاوا گوت بيوانديدار بي بالدين بري جبركو سمبولا وان دينان بي بتحيبتي سمبولا مجوسيتي بي مجوسيتي فورما محرفة زردشتية يعني زردشتي دبنجه دا دينه كي مونوتيسته باشي و المجوسيتي دا يدي دواليزم بيدا به يعني الشرك تشيد به مجوسيان بتحيبتي ديگرانت اواهنگ جبركو سمبولا وان بي اگر ما قلت يعني تدي او حديث متواتر به و دلالت قطعی به يعني پیغمبر يكسر نوروز قد خكر به الات سمبولا دين جاهليتي به هم المدينة يجي والنوا هم بيجن مجوسيان إيرانيان جي لإيرو إيدي نوروز سمبولا مجوسيتي نينه شخو مجوسيتي نما يعني قالك ام بيجن هجمارك كيم الإيراني وهناك جي الهندستاني مانه وكدن بطيبتي نوا كردان دا كوانبري خودني قاوا نوروز دي قوتن شخو يعني كرد آنها نظنن شخو مجوسيتي چيه يعني كسين خواندا هيا وانج فيتشتيه يعني كردك إيرو كو چو نوروزي مجوسيتي شخو ناي بيرويجي يعني تو ji Kurdekî em bêjin di nava gel de tu bipirسî Newroz
سمبولا کردایتیه و دنوا ترکان دا جی ایرو نوروز سمبولا کردایتیه یعنی دنوا گل خلکی بخوانا جبر وجی یعنی او علتا قدخه کرنا نوروز ایرو رابیه چونکی نوروز این تمثیلیت مجوسیتیه ناکه جبر که او علت رابیه مگو چه پرنسیپک اصولیه حكم دجال علت خواهیه علت رابع حكم جران به علت رابع حكم جرابي اگر او حديث ثبوتا ودلالة قطعي به حكم ايدي رابي چونك ايدي نوروز تمثيليتا كرداياتية تكال كردستاني هادنا وملتا كيدن دا تمثيليتا تشتكا ايدي او دواقعي اخوان دوي لسر مجاري باخوة ام لكردستاني بعصا في مجاري دكن بالي دوی مجاره داد تشتاكم بس نكريه هيا قالوا نخير بيجي عمل سر جالية مصلحة ومفسدات فا باري خوابنا مسألة جالية مصلحة ومفسدات فا تدينها ماقو هناك آيات وحديث دنجانا بطايبتي حديثة قادن كتب كارانين دي صالة ديجي نوروزي حديثة من تشبه بقوم فهو منهم كي بشبه قومكي كي خواب بشبنا تشبه خواب بشبنا قومكي خواكي قومكي بيه او جوانه الحديثة هانيه يا كما حديث هانيه جيجالية ثبوتي وهنا كان قوتي ضعيفة هنا كان قوتي حسنة هنا كان قوتي صحيحة هو رواي جدا يعني قطعيتك سرتنا وش خواج جيجالية دلالات وجه حديث عامة يعني كي خواب بشبنا قومكي ام ومثلا بيجن كاس نه مسلمان دهنك ورنده دش بنه هف دهنك ورنده ناش بنه هف ام دكيجان ورنده بش بنه هف دبنه جوان دكيجان ورنده ناش بنه هف نابنه جوان يعني اف جبركو ايدي جيه اجتهاده و شروفيه اف حديث خوا يكسر دلالتي قد خيكرنا نوروزي ناكي يعني جالية ثبوت تبجي دلالة قطعينينه جالية دلالة تبجي اف حديث قطعينينه ليه تشتكوها هي يعني هلوستك بيخنبرية خوا جدا كرنا يعني مخالفتا بيرو باوريين دن يعني چونكي اف من تشبه بقوم وك برنسيبكي ام دبينين كو د جیانا پیغمبر ده هلوستا پیغمبر ده بلا ده اسلام ده چونکی پیغمبر گلک حدیث دنجی گوتیه دوی والده که هم تفان نباهه و ببینیم که او هلوستا هانی پرنسیپه پیغمبریه ربازه که پیغمبریه لی ویجام ده چه دا یعنی ده کی جان واران دا دویم خواجوان جدا کن ده کی جان واران دا نکن افجی دي سواكي يعني بيواندي داره بمسألة تعليليات ومسألة مصلحة ومفسدات مسألة مقاصد بولو من مسألة پیغمبر قوتيه بجهو ببيلا وانميج ناكن هون مخالفة وان بكن خواجوان جدا بكن ایرو کی به پیلوان وان میشت که یعنی پیغمبر دبی جهو مسیحی پور روی خواه بیاخت کن بیاخت ناکن بخش هون خواجوان جدا بکن یعنی دبی فخالفوهم مخالفت وان بکن ایرو کی مثلا نوا مسلمان دا و کسی که به طایبتی پیغمبر امر کریه فخالفوهم امره یعنی پوری خواه و روی خواه بیاخت کن گوتیه یعنی ایرو هم بیجن سلفیین ما بیاخت کن پوری خواه یعنی روی خواه انا هم پوری خواه یعنی روی خواه بیاخت کن اوی بیجن فعش بکه لی ایدی
اف علتا هانه يعني خوا جدا کرن مثلا لوی داری علت ده او که دانینه ده نمیجا به پیلاوان و مثلا پیلاو نینه یعنی مثلا بیاه کرنا پر رویان نینه مثلا خوا جدا کرنه لی ایده ام علت رابیه یعنی ایرو ایده از پر خوا یعنی روی خوا بیاه کم از خوا جوان جدا تر نکم بولمونه یعنی به پیلاوان یعنی ایدی کس خوا بسا ویجی ناکی مثلا روی بردان و کرد کرنا سنبیلان و درش کرنا رویان جی هر اصلا وی یعنی مثلا لوی دریش پیغمبر دبی مخالفت دا مجوسیان مخالفت دا مشرکان بکن علت دوه المسألة من تشبه هيجي يعني ديك شي جانواران دا ام بكن اف جي دي اجتهاد جي نقاشية للدجي او كي هاتيه بكارانين مد مجبور چه بحثا بكر مد مثلا مصلحتي دا بحث كر ايرو گراندنا آهنگا نوروزی جبر که نوروز تمثیلیت کردایتیت که یعنی تو چقاس بشداری وان تشتان ببی وان تشتان بکی تو او قاس دشبی کردان نکو دشبی ام بیجن مجوسیان یعنی تشتکی دن تو بوی دشبی کردان و ایرو تشقا بشبی کردان باشه ایرو خوش باندنا کردان یعنی جبو کرده که دبیش ده همی وارانده تیکوشانه که لدیجی ظلمه لدیجی سردستان لدیجی جنوسیدکاریه لدیجی کولونیالیزمه یعنی ایرو تشقا خواه بش بینی کردن او خواست باشه ایدی وکی برینینه یعنی چونکی واته گوهریه دیارده نوروز بخواه ایرو گوهریه تو کردستانی واته گدنه یعنی جی آلیه مصلحت دیوه که ام بری خواه دنه گراندن آهنگا نوروزی ایرو دخزمت دا تیکوشانا رزگاری خوازا ملت کی بندسته ایو صبح اب ایرو ایدی تشکی باشه یعنی مصلحت دوی داره ده ها هنک آلی نوروز ام بیجن آهنگ نوروز دیگرین با اوی که دن مفسدت اگر وره گوتن کتی ده هر کسک برپرسی خواهی هر کسک دی پاراستنا خواه بکه لی با اوی که مطلق ام نکارن دجیاتی نوروزی بکن ها و اگر وره گوته فلان نوروز شاشه مفسدت دیده هیه ایو صابه امی بسا فلان نوروزی بکن چونکی او کریار ند نوروزی دا و روژه که دن جوار نکرن د جشن رمضانی دا جوار نکرن او کریار شاشه لی ام لوی داری بگشتی بسا نوروزی بکن یعنی با اوی که مطلق ام تکارن نوروزی دی اسلامی دا قد خب کن یا نا ایرو ام بسا وید کن ام بسا نوروز که طیبت نکن دبه کد نوروز که طیبت نا تشتین لدیجی اسلامی همه لی با اوی که مطلق نوروز بخواه ایدی د اسلامی دا ایرو نای قد خکرین چونکی یعنی ایدی مجوسیتیش خواه نمایه یعنی ایدی یعنی احتمالا وجینا مجوسیتی تنه وگرا المجوسیتی دی نممکنه یعنی تشکو هاش خواهی تنه یعنی ایدی کس نزانه یعنی کرد قوم ایرانی بینه مسلمان عادت اینوانی بوان را بینه مسلمان ایدی جبروی جی او الاتا يعني ام بيجن سمبوليزه كرنا دين بري جهولي رابيه حكم جي بيووي جهولي راد به مجاري قدن يعني بالطيبتي تدي ما قلت سلفي دو في واردة تندن ابن تيمية ده اقتداء صراط المستقيم ده ببرفراهي لسر مجاري تساكنه يعني بدرجایی لسر نوروزی و بگشتی لسر ججن و شاهین بیانیان داخبه لوی داری گلک دلیلان تینه ام بیجن حدیثا من تشبه بقوم تینه مخالفت ام بیجن کافران تینه الوسط پیغمبری بون منه آیت که تینه آیت سورة فرقان یا هفته و دوان بسا ام بیجن آخفتنا دره و گریارین بردایت که دوی آیت دا یعنی دبی مسلمان
وان سير ناكن وقاوا دبينن وليت خندشن وهناك مفسرين تابعا شروبه انتينه يعني أبايت لسر ججن وشاهين كافران هاتيه ابن تيمية بفي آيات حكم حرامية ده دقال كو دلالات كوساش خد آيات داتنه وحتى آيات دلالات هاتيه ديار كرن قوتيه چه؟ اگر مثلا آيات جبو ججنان جي نازل ببه دوان ججنان دا چه آخفتنين درو و كريارين برداي شو نت ججنان دا كل جيه كي دنجي همه افشو قد خانه دي اسلامي دا يعني صبا ألد أبن ألد نا أوكو وجاجم بخانه يعني وجاجم جيبه وقد خانه بونو مين يعني جاجنين كماليستان درو ديزانفورماسيون ظلم يعني السرمان هات يابا كرن جبروي راسته افقد خانه يعني إيرو كردك دبي بتوعي باشتري جاجنين وان نبه 23 نیسانه و نزانم چیه فلان بیوان اما یعنی چونکه اول دجی راستیه و لسر ظلمه هات نوا کرن هات ندانین اف ججنینانه دوان واران دا اگر وره گوتن تمام لی ایرو واتیا نوروزیونینه تشتاکی کمابه ما باس نکر به بله آياتك تن هدي صلدي نوروز دي بكارانين يعني مجهر أمتك را شريعتك تاني عبادات تاني هر وكي دن أفجيت أفتشتن دن تف أف آيات وحديث دن تف دلالات وان قطعينين ظانينة يان آمن شخوا آم ظانية يان بأواكي دن يان ثبوتا يان دلالة محقق تدا ظانيتك هي و داویه دا امی بسا دانینا روژن آلترناتیو یان جی دانینا آلترناتیوان یان جی گوهراندنا ناوروکا تشتین هایی هلوستکا پیغمبریه ام بیجن دو جاجن هبین المدینه دو جاجن نو دانیه آلترناتیو اکجرا دانیه به طایبتی مثلا روژی عاشورای ام تکارن سروی با آخبن پیغمبر دی سقابت مدینه لیدن هره جهو روژا عاشورای روژی دیگرن دبی چما این روژی دیگرن جهو جرا دبین اوروش خوده دبی روژه دا موسا و بن اسرائیل قومی ما اللي دیجی فرعون بسر خست موسا جی جبو شکر کرنه دبی روژه دا روژی گرد ماجی دا پایوی ام جواکی وید کن پیغمبر دبی ام جوان نزیکتره موسانه و هیجاتره و یکنه روژی دیگرن گوهری نکا بچوک دیگه چه؟ روژک پیشی داش دیگره جبو کش جهویان جدابه او جی به هشیاری صحابیان وصاد که يعني دبي پشت ساله کی امی جوان جدا تر بکن لی پشت ساله کیش خو ناگهجی وفات که یعنی روزک پیشی دارین پاشی داش دیگره لی روز عاشورایش دیگره یعنی اگر روزک یعنی آهنگک یعنی تشتک همه و کاریگر بد نواج جفاکی دا دوی آلترناتیوک جرا وردانی يعني اگر يعني سلفيين ما بالطيبتي سيدين من باشور يعني يعني خويدي نظام چمكن يعني خوات كوجين يعني ددجات كنا نوروزي دا اللي نقار بسر كبن ايجابنا كي حوجنا كي بيوزنا كي اف هي ايدي اف ديار نوا كردان دا ناورو كي بگو هرينه تجي لگور خواه ساز بکه هر کسی که چونکی لگور خواه ساز کریه ایدی ده تکوشان رزگاری خوازن نتوایی دا سمبوله که تو جی دویاوی بکه یعنی ایجاب نکه تو جی دی بکی تشتا که کمه بحث نکر به و هنک گوتنین عالمین ما مثل نوا کردان دا بون مینه احمدی خانی يعني بجوش و خروشه که بسا نوروزید که او جی عالمه که هل لی اللي با ما کردان باوریا ما بخواه بدیروکا خواه
بعالمين خوا بزانين خوا تنه ابن فلان كاس قوتيه جش سري حتى بني تدخويني يا ابن تيمية ده اقتداء والصراط المستقيم سري حتى بني نرخاندن نوي بخانه قناعات نوي شخصينه اجتهاد نوينه آيات وحديثين كتينا متى ظاهر يك حبك دلالتك قطعي تلاتنه ليه چما نرخاندن ابن تيمية بنا دليل قناعات شخصيني ابن تيمية بنا دليل هل واسطة خاني نام دليل يعني هل واسطة يكي دن نام دليل هم بيش صعيدي كردي دي صح بس نوروزت يعني نوروز السلطاني بيجه وروج النوروزي دردكتيان وبانيان دقهريا نقو أب ججنا همي مخلوقاته ها دليل ما خاني و سعيد كردي نينن اف الدين دا نه دليلن تو كسك الدين دا تو عالمك نه دليله مشخواه بس دليلا كر اف بزيدينه ام باسكن و یک شی گلک پرس جی هاتبون یک شوان پرسان همانه که برایس کربی هم ویجی زلال بکن وی خستن آگری مشا دگل مشالیان و خوابتنا سر آگری را گلو يعني برصوي هوالي اف نج زردشتينه نج مجوسيتينه يعني گلو ام وان بكن اف درستن جازن دي اسلامي دا يانا نه مجار جي فيوهيه ما قلت بشي يانا وكريار بخواه دي اسلامي دا نه درسته يان سمبولا ام بيجن تشتكي نه اسلامي تكه نها في خستنا آگری جایز نوصا يعني ام ايرو تكارن لهر داري آگر ويخن كسنا بجا والله تا آگر ويخن تو بي كافر يعني حرامه يعني جي مكروه نا تكاري آگر ويخي تكاري مشاله اگه ويخي او بيب مشي بالي انتو تكاري خاصر آگر رابا بيج بالي اف كريارين هانش چمان ده جهتيا وان هاتيه کرن زمانه كي مثلا بطيبتي بالشخص آگري بخوادا چونكي آگري مثلا تمثيلية دا دينه كي تكر دينه كي بطال ودنا وي دينه دا بيروز بي و فلان بي بيوان بي جبروي نكو في خستنا آگري بخواه يعني خواه آويتنا سر آگري را بخواه يعني مشا بمشاليان بخواه حرام بيه نخير ها اجا ايرو ايدي او تمثيليات رابيه ايرو ايدي اگر تمثيليات دينك هينا دينك هينا كد نوا كردان دا ايرو گاو خود كردكي خود سر اگر را داوجه قد شخو مجوسيتي نا هشي ويجي ايرو گاو کو بمشاله اند مشه ايرو گاو کو اگر نوروز ويتخه ايدي مجوسيتي شخو ناي بيرا شخو نزانه مجوسيتي شيه او yani پیروز جینا بینه پرستن آگری جناکه گاوا کردک آگری نوروز بیتخه ها اگر وره گوتن اولا فلان کس پرستن آگریت که اونجا پیروز بینه او اشخوا او نجبر نوروزه او جبر وی اعتقاد خواهی دی مسلمان نینه يعني جبر وی اعتقاد مسلمان نینه نجبر نوروزه افتشتن وها طایبت جدانه يعني گاوا کو ام باسا نوروزت که ام صدواره بکن ام باسا نوروزین طایبت کج اسلام دورن لدر و یم بیجن پرنسیپین اسلامی نه ناکن ام دو بیجن نوروز یعنی جی خستنا آگری یعنی جی آگر ده نوروز دا گلو و باوی مطلق قدخنه یعنی نین هم بس وانت کن و ما دید که حرامیه کوها قدخه کوها تنیه يعني دليلك قطعي دي إسلام دا إيرو جبو قدخه كرنا نوروزي جبو حرام كرنا نوروزي جبو كراهتنا نوروزي جي تنية يعني نا كفرة نا حرامة نا مكروهة بواكي مطلق دليل تنية إيرو جبو نوروزا ناوا كردان يعني اف آهنگا کو امی لدار بخن یا نوروزی جی و بگشتی آهنگین کو تین لدار خستن با اوکی مطلق حکم جایزه لی بطایبتی اگر تشین لجی اسلامی تدهبن او باشه نجازه راسته امی لفی داری بداوی بینن صلاو
ڕایزۆ خۆشەویستی.